Hawu bazalwane benkosi ke niyangathi ke mina ukuthi ngimfundisi longanalunya. Nakwendeka ke ngilicognize ke lo munye umfundisi ebandleni mhlambe avakashile. Ngibaze ngimniketa ke lithuba lokuthi naye athi fahla andlulise ke imessage lapha sithwe yona. Njengoba na ngimnikete kepha mfundisi khona lijali lafika la siphoqa kabi ngiyaqela ke ukuthi usho mali indvelo ebhadlile. Ethatha indzawo ke mamukeleni muzalwane siyakwamukela nivayelana ngingawena sungamukela waya ntoni angagcina ngasahambi phela umuntu hayi ngobe man hawu between people emnethu take your position bangene. Ngiyabonga baba. Igama lami ngingupastor Ibhoni. Ngiphuma ebandleni leChurch in Christ. uNkulunkulu ungithumile wangithuma kuleli bandla ngobe kunomlayezo oqondane nale bandla ekumele ngudlulise. Praise the Lord. Praise the Holy Ghost. Amen. Amen. Ngicela abazalwane sivule amaBhayibheli ethu lapha kuNumeri 22 sicela lapha kuverse 1 siyehle siyofika lapha ku39 kunenkulumo lebalulekile lapha lengifuna ukuyidlulisa. Wemnethu siqala kuverse 1 siyogcina ku39 lalela asinaso isikhathi esingaka ke thina. Asinazo ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu nakakuthuma la kithi uyasathi thina si8ZC ukuthi asinasikhathi lesingaka. Sijahe kabi thina ukuthi siyasonda ukuthi asinathi letinye impilo sekufuna siyolalela liverse kusukela ku1 siyofika ku39 yenda sikubukhwela qonza indzabeni lokungiyolotele yona la ukhuluma yona uhammuka. Amen bazalwane bami. Amen. Vumani ngikhulunyiswa ngemani. Amen. Uvaka. Ngiyabonga baba. Lapha sithola ke inkulumo kaBhelayemu. uBhelayemu ugibele imbongolo kepha imbongolo yakhe ayifuni kuhamba ngobe yona ibona ingilozi phambili kepha uBhelayemu akayiboni. Uyaqhubeka uyayishaya lembongolo uthi ihambe imbongolo iyahala ke lapha kuverse 30 siva ke imbongolo ithi angisiyo imbongolo yakho mina lo soyikhwele impilo yakho yonke kuze kube manje njengoba sewungishaya nje. Uyaphendula uBhelayemu uthi cha uNkulunkulu wenzani uvula amehlo kaBhelayemu what sina 14 years sivulele branch lethini wayifa ayikasa na one day yakhuluma imbongolo wena ufika namuhla sokukhuluma izimbongolo nakhona uthe uNkulunkulu ukuthumele la ukuthi unemlayezo wala mabandla ngaka umlayelo wokukhwela kwembongolo bawuletha la usukwenteni thina mnethu sesikhola imbongolo nakhona indaba ekhuluma isizulu lembongolo yaphela yemu yana lokunye mnethu nawe songazi ukuthi uyayikhwela phela yemu lembongolo bekuthi eligama mhlawumbe longahloniphisa ngalo inyanza leyo uzobale kukhwela kulo bantwana la. Hawu bafundisi yayibona nje ukuthi ucela bafundisi ufanele mhlonishwe ukukhuluma ngekukhwela isatokhwela lembongolo uthi legama lakhe Ibhoni. hawu bafundisi kanti Ibhoni nokukhwela what up group ya kufanele bazalwane ngene njalo ngimqoshe manje. hayi bo bafundisi hawu hamba camera mfutheke man. hawu bangcwele ni wrong ngapi na phela imbongolo yebantu anikaliva leli verse ukuthi liqhubeka lithini. hamba kahambe bakuqosha manje vele bazalwane bami bafuna mina umfundisi wabo ya. Amen. Ngiyacela ke bazalwane benkosi ukuthi ningikhulekise ngoba niyathi ke lani ukuthi mina ngithanda kini if ngifavor Kaizer Chiefs manje bathi sifuna ukusibopha awungozi yami sesaba lokho estadium ngisaba nokuyibukela TV sengiyibukela ngelisayidi ke ngimeqeleni ka left noma mhlambe ka right ubathi ungayibukela straight lapha TV uyibukela straight bayakubopha angathi we ngicela mkhuleko bangcwele noma nini ngeva bathi ngithethwe bayasifuna 10-1 siboshiwe haleluya.